Thutha wa miaka kuhingurwo andu aria makoretwo na matanya ma guthii kundu gutiganite indi makahingiririo ni nyambo iria iragathikitwo mambiririe kurutithia mwihoko wa kurira muturire wa mucii munene makuwanitie bigiga ciao. Thini wa thiteji itiganite kaunti ya Nairobi, bica ni andu mabangite raini metereire ngari, amwe makiuga mahinda maria turite bururi mikarire ya Nairobi ina goro na maroragia nire gukahingurwo mahote kuinuka icagi-ini kuria thogora wa muturire uri thi ukiringithania na wa tauni. Tumefika hapa kitu 6 lakini tumepata hakuna gari ya Bungoma, kwa tumepidi tusubiri. Nimetoka pipeline, nilikuwa naishi pipeline kwa aunti yangu, but sasa maisha imekuwa ngumu, hadi alifutwa job, alikuwa anafanya airport. Sasa maisha imekuwa ngumu, tulikuwa tunalala njaa sometimes cause hakuna vinya angeenda job. Sasa nimeamua nirudi ushago Bungoma, at least nikule mahindi. Unajua life ya ushago si kaya ya Nairobi. Tutumite kuma kiroko ni ngari 11 na passenger aratukuaga ni makenete na magakira ni peira turamarithia tondu magiuka kiroko ni makorire twibangite. Maundu nogu mahana thiteji-ini ya Thika kuria matereba makenereire itua ria President Uhuru Kenyatta makiuga kuma riria watho wa miaka wagathikirwo makiria ma mieri 3 mihituku makoretwo makihinyiririka na njira itiganite. Ni njigia ndi wega muno ni tubingurio Thika tondu turatura hatu mucii. Ni undu ndirakenerera muno ni undu wa thirikari gutuhingurira, no ona tuhingurira kurona maundu turagiria kwegitira ta gukua thia aria magiriire athia nana na gwithamba moko na gwikira mask. No na kuhingurwo kwa miaka gugitanya gukugacirithia riera ria kiwonjoria odumwe na kwararamia mieke iria irarugamite athii odumwe na matereba mari na kibarua ya gutigirira ni memenyerera o ene tondu murimu wa COVID-19 uriho na turathutukania. Wanjiru wa Meta, Inooro TV.